Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Menteri Barim Ketenat ki kampo aying ke Sorkar Jela Ubak Robert Garnet Lyngdoh ula Jingmut ke Sorkar Jela bakadai ban dapat banyak syua yano ban Jing Arab hakabaya dai bat ka bahak kam ka bahak pule neki no ki bahak ki badai ban Jing mentoy syaki lain teli ki try muluk jong kini ke Jela Meghalaya. Hakajing ekran bat ka Batisi TV uba RG Lyngdoh ula ong lada ka Sorkar kam Bishar banyak ya kene ka kam kan sawanra apan ban ka jing isi jaj benreu bat ka jing ya pat ya pra hapo ka Jela. Oi. Ya mentahi lagi pet. Niyo iba kene ka reservation policy kam yarap sisha ya kita gibru kam ya ka jing yarap. Kampung yang Jingmut syaki. Marba, kumungipit menta, kene ka reservation policy kesilom bitik, kan kum bijak benriu. Bijak benriu garu yo kata, bijak benriu kasih dia yo kata, bijak benriu baru yo kata, kam keren ye nurun kam menyerap. Berhabang ipet, yo iba kibun hi kiba mentoy na kani kini Islam kiba adat, kini ginong sor. Pergi gitu itu beliau. Tetapi itu MLA, itu officer, saya kerja menteri. MLA pilih ni nong pemicu ini itu, pilih dan kam kanu, kamlah menyerap ini. Di, tak tahu, hal kata kan orang, ngasnoba, Sorkar keriban pet, ya no, suah, kekuat menyerap. Nomor bapak tu orang tu, ya akan ni kerukom. Jika bukan warna sekejap bahakan warna sekejap kers dia ship para projek benriu kam warna lagi bah kalau apa pat ban praban man ka Jela di ngaskoba ngong siap dalangi pet ngidi ben pet dalangi ong am ngi ko apa jarak itu beduk kita kamut haban fokus ya ka kini reservation policy makna garap nagi beduk nagi tu kita benrigu pero amnya baru koi ri beduk baar kalau sibuk yang ikut garap ginong gendong tegrai berfokus hakinong gendong am haga benrigu kalau kumta te apa ngipe kalau sekoi menta darangi ong haka kamne darangi ong haka Namun kecil pulih further studies. Niyo iba bon sin kamdan ke cut off mark. But teng kibril kibamdi ban yo kiyo. Tang nomor bikiri na goy kecil brilio. Te apa kila yo ikut kecil pulih, ne kila yo ikut kam. Kimla pat pedat ikut kecil pulih, ne kimla pat tray ikut kam. Non kimdan kecil nang. Kipal yo kecil kai. Bapakah, bagaimana kejing nang halade pan pulih, ne pan nek aku kejing pulih, ne pan tray aku bekam. Te ngasko bunukong man nang sharp abdan ka cut off. Takamot narangi ong. Pakani agri nam taban pan pulih agriculture. Takamot kan hapadan ka common exam ya borok kita benriu. But tang itu dibayo calor ke cut off mark. Sebab cut off mark dari sanfau. Cuma tanggi biar sanfau saya yang consider. Kita biar sanfau serung umdi benpet. But sebab mentah kila ngapet itu biar sanfau seror. Mo, tangamat mentah ini ben ais ka. Ikut ke weighted average. Mo, sebab ngong nyarap beduk. Dan kena beduk biar sanfau san. Ngong beduk ini ekstra 10%. Tamat nak 1% iyo sa san mark siteng. Tamat mentah ka mark itu beduk kri 0.5. Haka merit list kami 60.5. Tamat ilayo aku tu berjingara. Cuma yang ngidun kam menyerap pergi beduk pergi berenang gendong. Tinggi yang ingin air gendong gendong sa 10%. Tamat 55
plus 5.5 plus 5.5. Layo 71. Oh, 76. 26. Sorry, 66. Okay, 50.5 plus 55 kelong 55.5 plus another 5.5 kelong 61. Layo 61%. Oh, 66%, sorry. Rumah. Okay, teman kejing semua kelong menyerap, manpet yenu ngikut menyerap. Tek Sorkar kalaban pet yang kat muji derkam tu kijaka. Syuk mentah ngong ba kandan ka ngikut kena kili puli agriculture ngor ba san sem ni sekat ngindan kam kibanang ban tung sibu kibanang ban berap kebah begini ki method ki berthamai mo digipet Sorkar kepet hei gini jekarap kebah sibu lagi orang sora hidup kebah hei kemudian cakap apa sora hidup kebah dipet sepori boy kebun kita teman ingin fokus di kena nang tu but nanti bentar kan ni ke course ingin ai extra mark lene weighted average jadi kena lah boy lene kino jaga kiba laban hidup kebah sibu kali gerap pan pet ki cakap berap pan sibu kali ke ban ri masih hanu ki cakap ba ban ri masih tu fokus dia kata ke Sorkar kayo ban fokus fa lembaga ni reservation policy pi ko makalong mentah ka sulong ka reservation policy jaito ndan mo ko ban pudan kam ke jabe ndan kam ko ndan mo ko menyerap ini no pi tina talang ya ban pi kata kecing ai bha alor kanong rim baki day na kata cek beliau kamuan rai kecing bha kamuan rai kecing toy kamuan rai pan kecing konyo nomor ba lesin nungkong kecing temu kerong kumai ni mentah ngila ya satu senam ngila ya nanti boyo ka celah pan pet yano ngi kwa menyerap sisa yano mono bodan kam kecing ya melawan ong ba oh berkat kibarakan kecing berdiri kidun kam lu haga tu kecing berdiri kidun kibla nang lasta kidun kibla ruspa kidun kibla sadin kidun kibla duk te hapet hap fokus yano bikwa menyerap haga tu kecing berdiri but mentah hang ni matrai ke por kalau apa begin pet salon sar ya borok kibadai nagani ka jelah genuine citizen sugni jelah pet salon sar but yarap kita ki beron kam ban ke jigarap sisa kumo nukong lagi di beduk lagi di beron kendong lagi di anna lagi beri beduko kino pidun kam mengira kino bikwa pengira kai kita ke grup ke fi fokus yarap lagi kenang ba ka Jingmut toy kan poisaki berki dio sisa kata ke jigarap kita kan normal la crunch kang ni ka kene isu tu ngala khli la aslam nadu orang don assembly ngala khli nrei kamdon ke political will pan perkelai ka kamdon ke political will mar borokha kipe ek election yo ngaram election la ngakkan rei mentang in haban look haban pe ke practical reality haban pe kamlong on sigi kumne tangan mar ba kedai ko long sensitive ginum kata kamlong ke Jingmut ke junga gariban pet yeno biko abanyarap ai kini gilat gelenti ai ke weighted average ai ke cut off marks kan bukat di bayo ke jingarap kin la ban trekam ke quality kan de kan don la kare ke cing pulina ke cing trekam yo maintaining quality kata ke cing tung and then nalor kata ke cut off mark sai ke jingarap extra ya gitu giberan kam ke jingarap